say Otumfuo Osei Tutu II Asantehene Behene or South Africa or Genam. Nipa Osha Chirima no offense or him. And they are you minim da okay send run and offense or hina kwa sem kakra nsami yemie and me ya no tiawa. Ni odi kane offense or hine a Osha Chiri sa Asantehene. Ni oka chire Ghana for ne say Asantehene Otumfuo Osei Tutu bede ne photo abobeka echi bedru abonofo bekroma tituro obo abisim so ye nkuro na baba nwai ba nwai abebebobe o da ba nwai o ba nwai abebebobe achami mpasande tu ye wura nanim se sasem na okan na nya nokre domafo ye ni ate papa ya po na sena dormaahene dormaase abunufo ani ate o muntimi nyesa eye so wakanisa nenso so no nokre ba akupe bebisa wo obisa me question say abunuman ni nyina kra no omuni kumase enfa ne so nya Asanteman yo na enu na nfen na hifa na dipa wo enti wan ena betimi atanish ubi to the standard ebe ha ubi mse ye ni wiase akona ni makudu mpempenso bia se first ni buso yikurase ni kura na baby emre ne kono so usie nyansa so wo ye nyansafo abunu man ni mu no enyi mu nipa nyina na nse mebre koso amohyeda efo aso enso so no yese enkatebone obefra nkatepema na ama enkate no agide ni test na ide asesa dormaahene abunu man no wo no ono ne ye ne ni susu ye ne ni trimu bone ne bibia wo bia enhyeda emmoa akan ye settings ne ye culture rules no emmoa kwan bia because mse enche bia na ne krumfo kura na ekuse oye galamse na ni trimu ode na omiyekunkum nipa oye autocrat Asantehene fu nyina declare said the dormaahene ye no efi na eko bia wo ti Asanteman bia yeso so ye no opinse muntu abama MPP a NDC omugina he kosisi obeso wo kire mu bia hu ni se ono na declare bono ono dormaahene no wo declare bono man ni se NDC sa na obeso wo kire pe ni utterances ni Panyin kese mema wakwa baba mpanyina tena se dwumadi so nana we de ye ba onase ye nkyere ho muna mo ba manhia muna munim amamani amane Asantehene Kyeame Kofi Nti a Ofantino town ana ene ye twa moja ye twa odwan atunade so na ye pese ye sua de bebrebe ye fa ahintuo ho de nte ye tu no ene de ahemfo a mo Asanteman bitmesua frem ene enchirima enso bitmesua frem nana Asantehene Kyeame Kofi Nti sobo na de bon ne doso enti emu de he na opese otwe agene so de ema ahintuo ba ene ensema wo se sua free de course wo mention nim ijaka safede amo das ni akwenya ho de amami nse nra nsem no yenyina ehwe bi enam so nso mu bi ensem na homa enye Kyeame Kofi Nti nkwa inipa bia wudi edo ma sha wonsa ana wudi nipa so uni nipa dada sitem hwehye inya pa ko so hwe ya mpanyi se ukuru ayema aidai ene de ukapa ayema ana ukuru bia kwesire na nenye yi na kitese ne mreso na aidai na so Asantehene say ya kan tamagu so o say ya bo kwa adu bebrebe ema na be kwai zenka okosre dwatu ama no dwatu asre nim na no jese charge ni guso ba afi so he ya Asantehene ka chena na be kwai se on transi ansa no nzu nti kwa adu na eba ni nyina ebi nti afi na be kwa hu se ene se minim de me ni ko dwa ton se minim hwe na de omni se Asantehene Kyeame bia o nkure hye wase nkure bi wo ha edema wo Asantehene so ne Kyeame ye na yire
bia libiti or something so ashama adia on penny or hinia or do a hini titia on my phone so do a hini now the you are my phone crewman the only so would he would do almost hino name be so ya this year if you cry adia sifo na bia ubu bia nimtia share da kwenu nyina unhye da mfanye adwuma ade e bo no kra ntam na e kato de so Asantehene say me jeni nyina ache onezo so no e kan tomato so fabo so e mi enhwe nsisi afi no gina ho ana ho so de afi Abosu ni enhwe amuzu onye omuja njifa bosu ni enhwe onya ade ase ni na sanity ezo onye omuja no abosu mi enhwe yakasa ade ase a onse yen before Asantefo for instance no yen yidi enade na nana baako asema ene from say omoye ade ase ni santi ni say omfri oba baako asini mu na ebaaye eje so omoye muja baako oti ase nti ase we de oya ade ase ni we de oye obetuma ye de hye ne mu na wonya ade ase ni e wa ade ase fo nti no kobo na chese afi na ne kan ne din na ne kan ne din na ontimi mfamoso e woni wuranim nti na o kan se Asantehene nya bibia mfanche no ndere no di waje bibia cho so jache wa no Asantehene wa kan tamasa ato ne ntamo ya to asem yi efense ntamasem na yekan nti na kirese Asantehene ni sa ni nti na jese kwa na oso oko na wo kan bibi se okoyi twedwan ewo no teteno enka Asantehene Kyeame yetuza enka unza ntenasiu Asantehene Kyeame sa wo yema na tuza enka teteno nka wo kanu anu nka oyina ja kwan anu no nka yabobo pim na yakwesen ana kanu anu nka uko nti jese no ya di udwan ene gina ho yi apaye ma no e design it ti eno no udwan kura na e di na yi apaye no o ne hu nheda nto ni biem no de akwa asamado sanete nti na asante kasa yese nana misru omisi misru akwa nkoja Asantehene kasi munya no kwan anase meja wo kwan anase na kirese udi uti ni etwaso ntina tetena omaka ne se mesre wakwan koja nana misru wakwan koja eze se omo hini ja wo kwan oyina kwan koja okwa wonsa ama Asantehene so we munya na kwan mu mfi munya na kwan won kase mu gozo munya na kwan no mfi mani itu ana just yija kwan ano no ese wonu ohene edi nti atetene ene sa no esa nse woni mo ohene secret bebrebe a ukoi wodi kwa abonten se wati ase nti se wo free hodi a enze se wotena se enu nti na ende nsi se wo Asantehene Kyeame owetu no no Asantehene ono susubeye ono susubeye odi badwira no ho sense oyini ho ade afiri no ho to ade bia nanka ompeso obeye kra bit tikwa so ye mamre kwaso na yesu ya de yese
Borobeka a charge and I say so boy the bone no. Yes, in Sasson Tunton dear of Anaqua, and a face with a caje, one Mr. May say a pacaya may fro and as a mate no media bay, you know. Manfas a kind, I'm a mere memfra pacan may, and a face so Otumfuo Tam can say a kind one famosono. Obia cantamaton so will feed a dada. Wamabon Hinaman, yes, Obia countam. No cracker who be any denya say who a cunyahun send some say. Denya say mahene AC mahema and so say boy. In some say pina and fupina ye be titru in sasetono and nay. Or my Mr. Carmen Frappa may you know, and no better na and wesi. Webe yes, we are dear mahinfono. Okay, so I'm very forceful will be the deal in a dream. But I say, top say or him ya. I just originate tata. Now, and no said that Japonia now something in a bit making us with dear too. Now, on say, make her simbi efficiency and say, any pavia we bonia no kurana yama abusu. So, tell kurana yama, which you would time work. And one gas our cra, Yuma. Into one say, no, here, Ujina Uyana, and a credit in Mubium. No, I na soon we win moon freedom. Something in him, the Ujina, they could do some pempensona. And America say, we know the action on Crana, a unity, Susan. And when you pebium, no dear frats as if as now the woman said, I will come be said a number. The assembly no more be about ma a big cham at Sammy and Nimna Leka Abaka. And no, Asama, ibit my no Anababa, Asama, ibit Messi Hunkunya, and Asama, ibit me and a company. So could you to an would you so to ma the moon and Tamne Betum also was Asantehene Kyeame and Tamne Betum. And when Fosi in Mamma when you day, when Samamre, when Mamma and Samani in Tino. And come between now, Asantehene Kyeame, and I say, what's a buntamso, at now Asantehene Tamso, Abuania could suggest an animal now, so just out quite do I bona. Okra Sabi, when ye Asantehene, and Miss Obufuaka. But then, Diana won't patch it. Nana Namu be a futu diaman, a futu seman, and Namu be say. Was and no Asantehene car could see say. And so more cano. Ombeca Asama so Akunya, so air. No, a BC say. Abusia penny. When you Abusia penny, you be out to now the Okra de Busa penny, who are all 110. Inti Abusia penny, no, we Oba penny, and as or any feel. Abusia penny opposition, no, something says, Tim Beam say. Opposition, no, a between who Abusia Domini in an or Ba penny, who feel, Montem Nauda. Telebea will be anti ma about penny or direct nom their house. Ono when you yam, Nano, na when you are by a day. Atlanta Macassa. There's in the Busapani Funi by your moon say, a Busani or no dear. No about penny crown cannon too. Sounds on a bema, and no credit on I bema woofy. They moon, a fisem no. A mutu me dini di idiot or you idiot, obedi a Busanimino. A about penny you 2 penny. Sounds only Nimma, and we will be a man a day. A day, Negamano, and your wobbles are penny. Wobbles are penny, you might have one so for my yard this year, my free feel. And the Biania catching the baby say, Asanteman settings, no, a different from the baby tribe. Behind the baby, the old tribe share this on before the Ras and with my any essence. Yet, it has similar Mamma, I will name you. Dear, me mamma ba ana me ofa ena minimno sanete yo ohene na odwan na ye twa ne moja egu
na say twa ne moja de to hina de so eno no basa ho ne fa sa aka no see we to ne ye bo ka so no ne be mu de ono ne be mu de won say Kyeame akonwa no eda fi abusua bi mu nti ebiara ne papa Kyeame dwa no enye mamedwa biara ne papa na ye eson ena ne papa ko eno aba sisi ni free feel because omunye ifiri ya Asanteman dom ana yenum abosunmu omuso te ko bani sa uni pan ye yi we free on se muja na ye uni pan ye twuti ye twu osu free bi biara e Asantehene ho so ade asie na ehun ka no entansa ne se wa wuku ena maka che o se nipa bi e betwa muja agusu muja sunsumu onto biem story na ko eti se tama Judas Iscariot Yesu maye no nanka Judas ebitima ko fi no ko bibi di no ko dwa atoa na so no sunsumu no na babo yi no na ono ato ne ntam iti ne twa na so twa so ko hye no akomfo ebe ibre kase Peter Yesu maye na na ono de a situation whereby wabu trimu pose wi bibi ene obu onso so a odi amememfe ayi bibi so we Peter de na Peter no wa sheda Yesu amani mu no na odi hu na mene kase be Judas ye o sheda ko nu ko di ano hye hu se obaye nti boni sese ne mu egu ahodo ebi emu dru different enu ye free na boni enu nti no o Kyeame die ya nra etwe mujagu ni tisui akamamre mu die ni sunsun free no mu odi amakan fo ni die akiri ewe amema example baako ohini bitina Asanteman na baby a odi ni efra kwapra hene no yo hina hu na be ma giant pa na isman maybe a trim mini na sika woni nsema na oye odifo na nsaya Asantehene II achekaka na ko papa na orebeho oti ase adentina mekasa ahini eni penyidi idini tu ade so a akwati se obi a onye sika pen na abehia no o se na de ositie no fiu wabontin wo mantem wo Uma oyiri mu kramfa wonyehwe enti enye ohye se chinchina akudi ni mu mbukudi a tose unsa ma ochi ema o branch mu bi to atiase because ubedi hina unanamu ejina brain wa bigina bafa unanamu tutia o kantam edin sese na nama kunwa ebi ada ho free emfie pepe na okotena so nti hu zo na napanyi o edi se ono no ni fi we from kra o kasa kire obi a obitimi awo na ofre me nana ana me ofase ana megwa nti on kasa based on same region o kasa se panyi susu ufio na ewura no de yere no di se ofasa sheni na to hunso na eboa usaba umanti prim intunze ubi edishi ufi onu odi nente yesko anu uni akonya so wede she brante oti ase se fase unye ndi akonya no ye she brante wo ye dishi oni mu ye dishi brante isanse unfo ejana jama mo ye duno intino the moment I was able to know about wa brante prim ena sanity ndi se unye sika na se sika ni free unsa ni hiawa sabe mpredu asa uti sa bodamni ani bodamni bi okwa bodamni bi wa ne so mfa so sin una mpe wa ukra usunsun ne unipedua na fight wona mutundi we bia ndi sanity ntino jera nya ndi kasem enye papa ti ye stress na namu bia omu nam kwambone susisi uma ni ekuru ni nkunya ho hye we ya yi sei no ifina akunya ne dem na
na we Kyeame no akonya no ho ade bia no afi ne yekubu ho akonta ni ahwe se waton bia ojapadi bia wabranya odan woka bibia obia no sanjamade ne nsa beto so na obusua akudwa atoa na sade kro no ayetete ho ade bia yehu bi ma iti kra na mum ye enam so mi twa busua ni nyina di kra fira akonya no ama ni free okoto fi rufu se wati ase because we are back okay so na hinye abasobode nhumune onam fam nyina tumi wu eninti no sa akora de mana obu se wapija to as na sunsun bia bishini no ai kokroko nti wasantehene obetuma ye kuntai obetuma ye kokroko obetuma so ai mo ye bo nti ni di ba akode kuntu kantai bo pacho so ne dine de se pacho timu emu na ho ma yen kuntu kantai bo kuntu yo kase ai so why kutu betuma ye kutu betuma ye kantai ni wasa mo ai de wabafo ana yakabom kan say kuntu kantai bo okay Asantehene emra ne ba ko ono one day pe obetuma se sound da brem no hye brem no bibia ma waba mapon bre amani pe hu a ebu ni ani die se fata bia no yede be ma wo afi oni mpani beto nsa didi ebi bu bem e wo ba bia wo kunyina na oye ni amo ho a ade a wo mpa ye gwe ade a wo mpa ye ntro ntina abribia we ohene ana wudi abusua bi ani bibi na ekoso e wo nipa bibi mkrunkru ni abusua bibi mu so adia ufia eni ho agro e oba penye ufi emfomu ni agro ye dia aka mamre mu de e mampen fo no ufi no udi wo mo agro woni mbegu ase because e wo bi na ewie bi but yes e wo bi na ewie bi akunyara otiso e ma ne dia fititi no ye first aka mamre Asanteman mu no oba na otina na dwaso ye friend na manu onu na bewo na kofa no che ona asani ahini esase to wati ase nti na manu no so do ayana na kofa no che ni na no ni maame no mvenze we ni nana kono ye ohima ono wampre no ho anya ohese ne babe ma bidi ade na hye ne babe ma na ni munyam ni bia ye de aka ono maame no sande fo ma ampeni fo mu sika aka ma ampeni fo mu sika amato aso ade nyina ne se ne babe ma de ubidi na ni munyam ni ba ya no bia aka no enti ne se ewubi ena ewi bi so atiasi ona ene dia ena bi wi also nti se anantodi esosene sere ntisa neti yo hene yemo unkasapi na amane bomu na so na offense hene so be kaya na anase na Otumfuo tie na echi no ode na echi je offense hene so onhwe Asanteman nyina so na ba ntama de se de da oye na no onhwe kumase so ma no na dwam na kenten yes ana na dwam na kenten de to opemiso anim se asambisi sunyane abesim se drobani bia ode asante akade ye opemiso mfonyini ene ade che so ya asanteni ye franka abbo ne kam no oduro abesim no mrante bi ye se onyi yimfri ne kanim ontete sa mfonyini ne mfri ne kanim ema ho asem no ebeda social media ama offense hene kasapa se o manya de omo ye na ono so betima bo pampim o mfensi no babu otachima ntia tano so se de be ya ka bia ntimi ntwam ema Asanteman na sasam no ena wo kire se Kumase regional minister aye soafo a ye ni se wo hwe Kumase so no omo nyina de omo ho jim ema omo frɛ
soafo anaasɛ de wɔhwɛ bono region so no bono mantam ho wura no ɔmo ne de nkita ho ɛma asɛm no ɔmo pɛ ne pomasibrɛ but saa asɛm yi a dormaahene bɛka sɛ bibia no a bibia sɛ ne wɔasi abisim na bonofo ani apɔ abisimfo ani apɔ like omoni ate nya de omaye bibisa but here is the case Ashanti regional minister any Bono regional minister had to coordinate like omu di nkita ho sebeya bibisa no NCB na gese bibi koso sa na dormaahene so beka sa bibisa NC na bonofo ani apɔ na so omoni ate muntimi nya sa no ensem bi say no hina de ko yo nse offense hine amane boa niwura ane bantuma hene amane boa niwura edina hija no ba ya no buchira nse bi mu bi na woke eno kre na esi susu ma nyina yehu bi social media use na senana dormaahene dormaase abunufo ani ate o muntimi nyesa so wakanisa na so no no kre ba akupe oti ase maybe sir wo bisa me question say abunu man ni nyina kra no omuni kumase enfa ne so nya Asanteman yo abunu man ni nyina ni kumase enfa ne so kumase population wise and land mass so pa na enu na nchen na enfa ne dipa wo kumase ni na Ashanti region and now why enfa na develop enough kumase na Ashanti region compared to regions why and a bit me actually should be to the standard about will be. You see, we I don't know. We are not meaning the amount of my any go can say your mom yes and money up what means me so many be nya de on base because who say on one jitim so many yes I am crisis and yes I know about it. Mama yes there was so many be yeah we are see akọ n'anima kudum pempen so bia se first ni bu so yikrase ni kura na be say baby emre ne kọ no so usie nyansa so we ye nyansa fo abunu man ni mu no enyim nipa nyina na nse mebre koso asebe omo sheda efo aso na so no yese enkatiboni obefra nkatipema na ama enkate no ajidi ni test na ide asesa sana akwe dormaahene abunu man no wo no ono ne ye ne ni susu ye ne ni trimu bone ne bibia wo bia enheda emwa akan ye settings ne culture rules no emwa yo kwan bia so because mse enche bia na ne kurumfo kura na ekuse oye galamse na ni trimu na omiyokunkum nipa oye autocrat na diama sese oye no bebrebe a bibia na already animu contract ya wakoji na me no ade ba kwa medi hu ya we politicians na omuchesa no manim ntina me bisa se bono mai no ene Asanteman dia na any population room sa Asantehene fu nyina declare said the dormaahene ye no efi na eko obi a wote Asanteman bia yeso so ye no open se monto abama MPP a NDC ombugina he ko sisi obeso wo kire mu bi ehu ni se ono na declare bono ono dormaahene no wo declare bono man ni se NDC sa na obeso wo kire any utterances no okay it is Asantehene for no so declare say it could be our Asanteman be a final relation baby ye be Asante monitoring team ni abe ikura we abema tuma NDC miere oh hene kron wanti manyo ye wakunya kra de to ese kwan de obefa so ade bia abunufo bitma ye no Asantefo bitma ye times 50 so nim say based on population any almost strength to come bibi mamo chemo intino
and if you have to the extent say yen shenipa mani nyehwe now de wonye nipa bia omadwene wo form na wo de wo timi de wadwene e control mu chire omo de omonye no mu de chire se imrantini a omo fo omadwene nya adwuma e je se omadwene wo form ampa se de o ka se omoni ate no two level no omoni ate but on a civilized level no omadwene omoni nche na ntemos because sebe me kura me yes antini a me ka say Asantehene Destools me baby se me pese me toma ba me toma ba nko e say me independent me a civilized person but se man who kwai me obi di me so a na che say me ni bi no akakakra so isi dan na obi akoto ne ka ana obi ka logo ebom di uti ko ka che say kotiti free kotiti logo ni free o ka ni e say picture ne bom ne me mpe enye bi amina me to o ka ma anya bia me na mtofu egu ka ma de koba na atale a wo pena wo ahye no me se nya atale ne nya me fene mu ko ne ko hye yellow because yellow ne color pani je ho a na se mi su di su na me yesa na yesa mi krasi ni so de me sure no and ye bi wo a me imse me bi e aka na dri ni pare anyway but enye de a ye was afun bi wo e wo mai nti wo enye nya abunfo nyina na tisa ene de to be frank to enye abunfo nyina na tisa ohene mintwa no enso na nsen dormaahene beka asa ono de onye ndisi ni ono de nka yeka amanyo kokro de no don kakra na nka be MPP ono na eka na sem empenifo si de wo gano ni ndi otete so ye ndisi ni so ye MPP ni no de wo nyina nipa hwe no na de bia wo ye nipa de o mani hwe wo no uchu mutai ade kro no be mantamo uchu mutai be mantamo abeto wo ye ho hwe nyi so ati ase se de wo ye a wo kwa wo ba nyina no nipa hwe no oni nipa zo na te Ghana wo enti nyina fi ni ache ni ewe ade se wo no dormaahene wo no wo jeda nyu bia both Ghana and outside Ghana on jeda onye relevant abet de wo ye no nipa mo Ghana hu no odi enfe ni akire se omo yesa bibibi aba be yesa ape omo wi ni hu omo wi nti ono so sisa kwan so no ya enfe ni akire ni enhwe then from dormaahene obituma ye ne manto se mento asamo ye obituma ya akwasidae obo ya kudu hi that is the matter because since ahinsem efisem tete hosem na namo hye abusua hye ene abusua bia gina bre enye nura na ahinsem ba wiase o abusua bia woni nchi e wona bakosem ena wan hu ba bia ufira no ubeye akwa ma obi nkwa ozo hu ba bia ufiri una na mo mfapem edi ntina na mo eye omo no ma sei nti uso ya ose omo no mu tu na obeto aso edi se me santini na makonya obi ti se dormaahene na obeka kire me se me kan ebunni because me asantini ana asante ko na me yem se ni because yakotena ebunu ma mu ntino the first yakotena ebunu ma mu no me nya asantini bi ma because ye creative bunu me part na kodi bunu ntimi nka se me ebunni a na me di na chere se me so madwene wo fompa knowing very well said there's a history backing ebusia me free mono any fundamental any yenyina so ama ye ebusia sonko you know the dormaahene na kabejina wo say ngofu bia nkoye sa kadie ne nsemfuni prasem na onu na o kaye no mpenifo so do nsaba akukire obi so na na ne so now any bonfo when bit mafia will be more. That's my question. In terms of everything. So let me show. As yes, ubeju omochi retaliate sa. Na say udi once na echi akobiri ukuru. Oye busifo oye jefo. Oye no ma bebrebe a. As say nka ye fee no to a certain extent. Be ye fee na trim. Eyama ne wafu abono ho asafo hena che. Na me hu se offences. It's about time I was say and I'm hu ni gina bre. Hu ni se. But
was why you be a fee. The way you be an assumption also on the same it. But then when he said, so our time was home with me, and when he can break. Baby, you can only level. Yo, Ohene, Pacho, sir, but me the one was Samaya, now, will be catch it for a fan summon. I didn't know, Sino. The far queen we soon now. Media Macas actually. Baby form color, a can form color, a can for America cranny. Nkulani bi edi omu tumi ndi omu pese omu nsem ye ne ye kasa edi no me abre youth ni bi bribe because pentia asasi uhi ena hokwa pentia asasi uhi ena hokwa ewura abusie bia ufrim akai man na ufrim na ma ya kani don sesi ubusa meme ya kani no enye fitia ne ba eba into the resistance any pabi na ye ho adwuma sunsumo mu digina abusua bia is also sorry now kasetia we ni bi ne abusua bi domo kasa manu me bi ba so a ebe di wachi adwuma mu no walim no bibia ni di wachi timi de me to you to for say including me nyina ye kasa enye very careful na afezo so ahim omo wadi omo tena do matrata busia position e unkonya so busia panyi ni achiame ni bebrebe ahene omude position no ni pe refer mudie no vessel says about time omo show something any blood break na omo enjoy na daboni na enu kakra mekano. Yo, Ohene, e better was. Channel yi so, ele ni papi na ne di nkita ho. Nti obi kaka se binesa anya woda. Wo akwanya se wo so baba so na wa betnet kasa no. Ana se wa ba kire wadwen. Beka abusuen ho. Subscribe, like video no, na share ma pi na so enya bintie ana se omunya binhwe. Medase.